etorria den hori. Bueno, gai ordena ordeko zue, hasiera mogotako osoko bilkura honeri, eta engo dugu betiko moduen. Betitxe da moduen. Replika kontra replika, eta listo, bale? Eta bakutsak gure duen denporie, beran esposizioa itxako. Lehenengo puntuan, betiko moduen, akten onarpena, 2012ko azaroaren 28an eta abenduaren 19an egindako bileren aktak onartzea. Ez badago ezer esateko, onartutzat emoten dire. Bi, 3, 4 eta 5 puntuak kontu emotekoak dira. Orduen inoke gure badau azalpenik edo emon. Bai, 2008ko azken 4 kreditu aldaketak die. Lehenengoa, kreditu gaikuntza da, eta inda Eusko Jaurlaritzatik udal elkarbizitzarako plan orokorraren 8. fasea finantzatzeko jasodan diru laguntza dalata. Diru laguntza hau, 9.327,57 eurokoa da. Bigarrena, kreditu transferentzia da, gizarte ekintzako partidak egokitzeko. Kasu honetan, ekintzak berdin sarea partidatik, ekintzak emakumearen bulegoa partidara, 386,7 euro transferitzen dira. Hirugarrena be, kreditu transferentzia da, eta 2.600 euro transferitzen dira, ekintzak gazteria partidatik, transferentzia Servicio Municipal de Juventud partidara. Eta laugarrena, kulturetxeko aurrekontuko kreditu transferentzia da, guztire 67.000 euro transferitzen dira, lehenengo kapituloko partida batzuetatik, beste 6 partidatara. Guztire 67.000 euro. Beste barik, 6. puntura pasauko gar, aparkatu. Bueno, komentatzeko da, apurbet azkenengo kulturretxari buruzko kreditu aldaketa eginikoa. Bueno, apurbet komentatzeko da, lehen beste kreditu aldaketa bat egin zen, gerakina kontutan hartuta, eta, bueno, orduan bebai gure keza sartu genduan. Bai, apurtxu bet, ez dakitz, aurrekontuak onartu zirenean, maiatzean, guk komenta genduan, erakunde autonomoetako aurrekontuak aldatu egin ziren, bueno, igon egin ziren, edo, bueno, orduan egin zana, baina kulturetzeko orduan bebai 50.000 eurotako igokuntza bat eukie ban. Eta orduan bebai galdetu genduan zer dela eta aldaketa hau. Beste guztiak ez ziren aldatu eta kulturetzekoa bai. Eta orduan bebai galdetu genduen, kreditu aldaketarik edo egongo zen gehikuntza hau kontutan hartuta. Ikusi dugu 50.000 euro igon zirala eta lehenengo kreditu aldaketa 40.000 eta 80.000 eurotakoa izan zela, eta oin beste aldaketa bat ikusten dugu. Bueno, ni suposatzen dut, 2013ko rekontuak egiten diranean, aldaketa honek kontutan ekoiko dirala, edo, ez dakit, partidak edo beto egokitu beharko dirala. Ze ikusita aldaketa guztiak egin dugu zanak, eta ez bakarrik orain, ezke aurrekontuak onartu ziranean bebai, 50.000 euro gehitu ziren,
gauza honek nik usten dut betetzeko, eta ikusi dugu lan ez direla betetzen. Bueno, esan dozu 50.000 euro lehengoan, izen zan esalako kuadretan, eta bueno, azkenien ikusi gendun ipini bidala, hori bale. Gero, ikusi dugu aurreikuspenak izen, aurrekontuk eitzen direnien eitzen da aurreikuspen bat. Gure lehengo urti dabe bai, eta gure lehengo urtien ikusi aldugu, euki aldugula akatzen bat edo batien gehiago ipini dugula edo bestien gitzi hau. Urtiak abetan egonda eta ikusi dugu batetik lehengo kapituloan sobran geratuko jakula eta beste batzutan biherri zena dekogula, eta dauen lekuen, hemen sobran badauen eta hemen faltan, aldogun lekutik hartun eta ipini itzen dugu. Bai, nahiara, aldaketa honetan agertzen dira publizidad propagandan txokia, publizidad propaganda Casa Kultura, da nik uste dut, igaz bai, zuek ezen duen aurrekontuak egin, bai hartu zen duen aurrekontutan, kreditu aldaketa bai egin zen duen partida honek. Orduan nik uste dut, aurrekontu egiterakoan, kontutan auki beharko zen duela bai, edo gehitu, edo ez dakit, baina partida berdinetan berriro aldaketak? Ez dut aitzen. Badaki zuek ezen duen zelaen, baina badakitza aurrekontua prebizioa diezela. Baina prebizioan, harinako urtean, egin danak kontutan hartuta. Eta gabiz, honebietan, publizidad propaganda txokia da, publizidad propaganda Casa Kultura, igaz bebai aldaketa gehina. Orduan, bastakit. Baina, publizidad y propaganda esaten danien emoten deu propagandarako erabiltzen dugula hori partidie, eta ez da, sartzen da bebai, 3 hilabeteroko Jesus esangot, programazioko liburuzkie, hilabeteroko gitarauena eta horre danak, bai, goten badiren, eukidogu bombardaketien aniversarizoan abe bai, eta dana, hortik pase da eta holan eken dire, eta batatik sobre dana bestien sartun da, ondo amaitzeko, besterik ez. Bai, kontutan hartun, azkena zango gana, kontutan hartun, 7.000 eurotako gerakina bakarrik gelditzen jatzuela, 40.000 jando zuezela. Eta aurton datozen muden murrizketak, zelan egiten dugu zan, nahiera. Eta nik, ez dinotzut zertan folietuak egin dirala, 3 hilabeteko, hori ez dinotzut. Ni bakarri dinotzut, igazbe partida honetan aldaketak egon ziren, eta aurton berdinetan. Ez dakizelako prebizioak edo zer egin duzu esan. Orduan, 6. puntura pasako gara. Udalbatzak 2008ko abenduaren 17an onartu eta 2009-2012 eperako indarrean dagoen Euskara biziberritzeko Gernika-Lumoko plan estrategikoa beste urte baterako luzatzearen proposamena. Eta proposamena da, lehenengo, Udalbatzak 2008ko abenduaren 17ko osoko bilkuran onartu zuen Euskara biziberritzeko Gernika-Lumoko plan estrategikoa 2009-2012 eperako indarrean dagoena beste urte baterako luzatzea. 2. Luzapen sasoi horren barruan Euskara biziberritzeko Gernika-Lumoko plan berria eratu eta halaber administrazioko erabilera plana moldatzea. Eusko Jaurlaritzak plangintzaldi berrirako finkatu beharko dituen oinarrien arabera. 3. Indarrean dagoen plan estrategikoa 2008an onartu zenean hartutako konpromiso ekonomikoari eustea. Hau da, 2013ko Gernika-Lumoko udalak bere aurrekontu osoarekiko Euskararen sustapenerako erabiliko duen portzentajea ez da 2,2tik jaitsiko. Eta 4, erabaki honen berri Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailordetzari eta Bizkaiko Foraldundiko Euskara sustatzeko zuzendaritzari ematea. Hori da proposamena. Jon, azalpen laburtsu bat emango dut, EBPN zer dan, bai, ze behar bada, hemen badakigu da, baina herrizepe ikusiko da, eta, bueno, zer dan proposatzen duguna. Ezaten zuten. Bueno, EBPN deitzen dutzagu, Euskara Sailak kudeatzen dauan Euskararekiko planari. Eta plan horre parte bi daukaz, bata da herrizeri begire, herrian euskararen erabilera,
eta ezagutza sustatzeko egiten diren ekintzak eta laguntzen diren ekintzak, diruz laguntzen diren ekintzak, eta beste alde batetik administrazioa, hau da udala berau, berdin, bai euskalduntzeko eta erabilera areagotzeko edo gehitzeko egiten den beste plan bat, administrazio erabilera plana ditzen dena. Bueno, herrizeri begire, zeintzu dire euskara sailetik, euren beran aurre kontuetan laguntzen diren ekintzak, adibidez, danok ezagutzen dugun berbalagun, gazte etorkinek asko programa, AEK laguntzen da, urte birik egiten dana, aurten AEK lagunduko da, korrika bai, korrika AEK-arena, gero baita be eskolatan euskararen normalizazioarako egiten dena hainbeste ekintza bai, dantzari txiki eguna, ikusten duguna, hizkuntzati laguntzen da, bai euskarak sailak kudeatzen dau, idazlan kuadernoak, eta, bueno, hainbeste ekintza baita be. Bueno, hori herrizeri begire. Azkenengo adibidez, abizadan. Orduen jenteak, bai bizi dauz, euskaragaz zer ikusi zedekien ekintza asko herrizen, hori da, BPN, euskara bizi berritzeko plan nagusia. Hau lau urteri behin eiken da. Amaitzen izen da 2012, baina, klaro, Eusko Jaurlaritza barria sartukeran, aur bertan bera geratu zen eta luzatu egingo da epea barriz egiteko. Behar da, orduan, 2012-2016 izango zana, izango da 2013-2017 legaldi barrize. Baina betetu behar da, tramite bat, udalbatzak honesti da. Zelengoa be, udalbatzak honetxita egon da. Da hori da, proposamena, jonek irakurri dagoena, honen inguruan da. Bai? Listo. Bueno, bozketara pasako gara orduan, proposamen honen aldekoak, hau batez onartzen da. Bueno, mozioetara pasako gara, eta betiko moduen, mozioen eztabaidaren aurretik, bozketara pasako gara, urgentziaz tratatu ahal izateko. Mozio bi dauz azkenean, edo lau dauz. Bata da, Bildu udal taldeak Gernika Lumoko udaletxaren osoko bilkura aurkezten dauena, frankismoaren krimenen aurkako kerian Euskal Plataforma kultzatuta, alde batetik. Gero, PNV udal taldeak musikeko industrialdeari buruzkoa, bestea Bilduren honen mozio alternatiboa, eta PNV udal taldeak Olentzero aurtengo urtean hasita Olentzeroren jaiari eta pertsonaiari aldarrikapen politiko sozialeto alderdiko ikutsurik ez emoteko. Hori die lau mozioak. Mozio hauek tratatu eta bozkatu ahal izateko botazioa ingo da. Honen aldekoak aho batez. Gernika Lumoko udaletxaren osoko bilkurari. Frankismoaren krimenen aurkako kereilaren Euskal Plataformak idatzi honen beheko partean agertzen diren elkarteez osatutakoa egungo legediari jarraituaz Gernikako udaletxaren osoko bilkurari proposatzen dio ondorengo mozioaren onarpena. Arrazoien azalpena. 1936 uztailean Frankok burututako altzamendu militar fasistak Errepublikaren bidezko gobernua eta gobernu autonomiko guztiak ezabatu zituen. Eta erregimen politiko totalitario bat ezarri zuen askatasunaren, justizia sozialaren eta estatuko nazioen eta herrien eskubideen aldeko pertsona ororen suntsitze fisikoa eraginaz. Ditadura hura hurrengoko 40 urteetan mantendu zuten, errepresio bortitza eta generalizatuaren bitartez edozein oposizio saiestuaz, torturak, paseoak, heriotza zigorrak eta gainontzeko kondenak jarriaz erregimenaren aldeko epaileen bitartez,
atxilotuak inongo defentsa aukerarik izan gabe. Frankoren heriotzaren ondoren, herria eta presio internazionala frankistak behartu zituzten nolabaiteko aldaketa batzuk egitera, transizio politikoa delakoaren babesarekin. Zeinek inpunitate guztia bermatzen zien 1977 amnistia legea medio. Prozedura guzti honetan botere politikoa, judiziala, ekonomikoa, militarra eta errepresiboa mantentzea lortu zuten. Trantsizio horretarako urteetan torturak eta erailketa jarraitu zuten poliziaren eta parapolizien esku, eta baita manifestazioen errepresio bortitzak ere, estatus hori mantentzeko asmoz. Egun, herrien autodeterminazioaren aurkako mantentzen den jarrera, Ebarretzeri, Eusko Alkartasuna, Alderdi Sozialista eta Ezkerra Abertzaleko partaidei epaiketa saiakera ezaguna bezalakoa. Erakunde politikoak legez kanpo lagatzea, egunkari naiz irratien itxierak, entzutegi nazionalaren epaiketa antzuak. Eta bar luze batek zera adierazten du nabarmen, ditadoreak utzi zuen lotua eta ondo lotuak hor dirauela. Baina trantsizio hartatik 35 urte geroago, Argentinar epaile batek frankismoaren aurkako kereila bat onartu du genozidio eta gizateriaren aurkako delituengatik. Preskriba ezinak eta inongo azken puntuko legeak amnistiatzerik ezin dituenak. Naiz eta erakunde internazionaletik izan, kereila honek frankismoaren zutabeak sartatzen hasia du. Hainbat memoriaren aldeko erakundeek urteetan zehar alegintzen ari garen bezala. Beraz, egiaren, justiziaren eta erreparazioaren aldeko une garrantzitsu baten aurrean gaude, milaka eta milaka errepresaliatuen duintasuna lortzeko ahalmen berezia bilakatuaz. Esandako guzti honengatik, frankismoaren krimenen aurkako kereilaren euskal plataformak, Altafaila kultur taldea, CNT Euskal Herria, Durango 1996 Kultur Elkartea, Euskal Memoria Fundazioa, Eusko Lurra Fundazioa, Egiari Zor Fundazioa, Garrasika Taldea, Gernika Batzordea, Goldatu Elkartea, Intxorta 1997 Kultur Elkartea, Lau Aizetara Gogoan Elkartea, Martxoak 3 Elkartea, Oroituz eta Sare Antifasista Elkarteek osatzen dutena ondoko proposamena luzatzen dizue. Mozio hause da. Gernika Lumoko udaletzeak 1931 garrenean bide honez burututako Republika eta Gobernu Espainol, Katalan, Galego eta Euskaldunaren aurka 1926 garreneko ustailean Franco kantolatutako altzamendu militar fasista kondenatzen du. Gernika Lumoko udaletzeak gerora ezarritako ditadura erregimena kondenatzen du. 40 urteetan zehar eragindako triskantza odoltsuengatik, justizia soziala aldarrikatzen zutenen aurka eta baita Katalunia, Galizia eta Euskal Herriaren eskubide nazionalak aldarrikatzen zutenen aurka. Gernika Lumoko udaletzeak 1977 garreneko amnistia legea salatzen du frankismoaren impunitatea eragin zuelako eta inongo garbiketarik egin ez zutelako botere estrukturetan, batez ere diktaduraren arlo juridiko eta errepresiboetan. Gernika Lumoko udaletzeak 1977 garreneko amnistia legea ezabatzea eskatzen du, eta altzamendu militarragatik, erregimen frankistagatik eta estatu terrorismoagatik errepresaliatuak izan zirenei bere eskubideak bermatzeko aleginetan ardura hartuko du, erregimenaren egia plazaratzen, bere oinordekoek egiten ari diren historiaren errelato faltsua salatuaz, justizia aldarrikatzen, egungo impunitatea saiestuaz eta frankisten erantzunkizuna exigituaz. Milaka eta milaka biktimentzat erreparazio duin eta diskriminazio gabea eskatzen. Eta azkenik, gizarteak berak dituen aldaketa sozioekonomikoak, juridikoak eta instituzionalak eragiten. Errepika ezinaren bermea esartzeko. Hildo honetan, Gernika Lumoko udaletzeak bere laguntza eta atxikimendua ematen dio Argentinako Errepublikan Buenos Aireseko bat lehenengo epaitegian
45/10 kereilari zein Maria Zerbini de Kubria epaileak daraman genozidioaren eta gizateriaren aurkako frankismoaren krimenengatik. Eta azkena, Gernika-Lumoko udaletxeak hiritar orori eskatzen dio kereila honen alde egin dezan, bai kereilatzaile gisa errepresiori sufritu duenak, berak edo bere familiakoren batek, edo baita ditaduraren aurka bere salaketa eginaz eta txikimendu pertsonala sinatuaz. Gernika-Lumoko udaletxeko osoko bilkura deklaratzen duena gaurko datan. Inok ezer esateko badeko? Bozketara pasauko gara. Mozio honen aldekoak aho batez onartzen da. Bigarren mozioa EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutakoa musikako industrialdeari buruzkoa. Bueno, a ver, nosotros como grupo municipal hemos presentado esta moción en relación a, o porque queremos impulsar y llevar a cabo en lo más pronto posible la materialización del polígono de Mújica promovido por Busturialde Coindustrialdea, en el que Gernika tiene pues, un 12% del accionariado y mucho dinero ya invertido en lo mismo, pues queremos que se lleve a cabo y sobre todo esta moción surge cuando a finales del año pasado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentencia contra el Ayuntamiento de Mújica y obliga a aprobar inicialmente el plan parcial que es preciso para el desarrollo de este polígono y, por lo tanto, para la puesta en marcha como trámite urbanístico previo. La moción conllevaba la exigencia al Ayuntamiento de Mújica de cumplir con la sentencia y, por lo tanto, aprobar inicialmente y seguir con la tramitación del plan parcial, pero ayer hubo una asamblea de Busturialde Coindustrialdea y los representantes políticos de EAJ-PNV, a petición de Bildu, se comprometieron a celebrar una reunión la semana que viene, creo que está fechada para el martes que viene. Entonces, como lo que a nosotros de verdad nos interesa es que se lleve a cabo este polígono, vamos a dejar encima de la mesa esta moción hasta ver cómo se resuelven esas conversaciones. No tiene mucho sentido el votar esta moción si hemos llegado a un compromiso de aplazarlo para esa próxima reunión. Esa sería la idea, en la vocación de llegar a acuerdos y de considerar que ese polígono es fundamental para la comarca y llevarlo adelante. A partir de ahí, pues en función de cómo se desarrollen esas conversaciones, esto queda encima de la mesa y si se tiene que presentar en un próximo pleno, se presentará. Pero es en esta voluntad de llegar a acuerdos y de no paralizar la situación ya lenta del polígono de Mújica. Eskerrik asko Maria, hori da zuzen nik Luiseri eskatu dotzadana bozeramaileen batzordien, geupe ikusten genuen aste artean egonda bilera hori, eta gainera biomozioetan, alderdi biomozioetan agertzen da puntu bat, aman komunikoa eta da gune bat lortu hau eztabaidatzeko alkate guztien artean edo gainontzeko eragileak eta gune bat izan daiteke hurrengo martitzeneko azteko behintzat, eta ados nago zugaz ikusiko dugu zelan doan bilakaera, adostasunik lortzen dan, eta eskerrak ematen dutzu, geupe erretiratu egingo dugu. Bueno, yo al respecto sí quiero decir algo que me parece muy bien, y me parece bien que todos los representantes públicos de nuestra comarca, incluidos Gernika y toda la comarca, que ya es hora de que en un tema, si todos consideramos que es importante, se solucionen bien las cosas y se llegue a un acuerdo definitivo. Porque yo, esta discusión sobre Mújica sí o Mújica no, hemos tenido aquí, pues no sé, los últimos 5 años, pues yo creo que casi todos los años, ¿no? Y yo en noviembre, en el Consejo, en Espelur, pues como al final, yo allí me he encontrado con el alcalde anterior de Mújica y con el actual, y veía que siempre estaban preocupados, tanto uno como el otro.
preocupados. Entonces es un tema que lleva más de 12 años y yo les dije que, hombre, cuando hay voluntad de hacer las cosas, que lo que es una pena es que se tarde tanto tiempo en gestionar una cosa de esas, que yo entiendo que muchas cosas que crees que en un año o dos están gestionadas, que pueden pasar 4 años, pero más de 12, que es exagerado. Y entonces que he escuchado que siempre se buscaba algún culpable, y que las soluciones no se dan buscando culpables, ni de un signo ni de otro. Entonces sí se me contestó, y tengo el acta por aquí, porque el acta fue muy resumida, no recoge exactamente lo que se dijo, que hombre, que ha habido mucho cambio de leyes y que ese es el motivo por el cual se ha retrasado más de 12 años. Y hombre, yo no creo que fue la contestación más adecuada que se me podía dar, pero bueno, escuchas y te callas por respeto muchas veces, ¿no? Y ahí se presentó, tú María conoces bien ese tema, porque hemos tratado ese tema muchas veces y aparte pues son de temas de medio ambiente, de Diputación y del Gobierno Vasco y del Patronato Urdaibai. Antes las entradas estaban dibujadas como un papel o un plano, recoge todo. Pues la rotonda estaba allí donde está la Renault, estaba la Renault por ahí, ¿no? Y en esa reunión de noviembre me encuentro con que esa rotonda sacan un plano y esa rotonda se había desplazado a Choquilloa. Como sabéis, la diferencia de cota que hay entre la carretera y las viviendas que hay arriba en Choquilloa, ¿no? Y yo dije que bueno, que me quedaba sorprendido porque los desmontes y esas cosas tenían que ser muy grandes y bueno, pues que tendría que ser, seguramente estaba estudiado, igual tiene que ser así, pero que luego la carretera o el vial de conexión iba por la parte de arriba, que era por toda la zona rural, y que a ver si tenía los informes preliminares del Patronato Urdaibai, que si son P4, P3 o lo que fuera, ¿no? Y bueno, por parte de algún representante en ese consejo, pues se dijo sí, que tenían el informe preliminar. Y luego resulta que el representante de urbanismo, Alberto, estuvo el mes de diciembre en una reunión en el ACUA, en ordenación del territorio, y resulta que no tenían los informes. Yo creo que es hora, y esa es la buena línea, la que habéis hablado ahora, de que se ponga todo encima de la mesa y si hay que resolver, que se resuelva cuanto antes, pero poniendo las soluciones a todo. Ya que has sacado el tema de los accesos, ahí sí que te puedo dar una mínima explicación, y es que los cambios de cuando estaba de la primera definición de los accesos, vamos a decir, del final del Plan de Acción Territorial de Infraestructuras Viarias Amorebieta-Mújica, porque este enlace al polígono nace de ese proyecto que incluía los túneles de Auchagane, que ahora solo es uno y demás, pero vamos, era dentro de todo ese documento Plan de Acción Territorial. En la parte que se ha modificado para el polígono ha sido por exigencias ambientales. La modificación que hay ahora, que supone una rotonda mucho menor y una mucho menor afección a suelos de interés agrológico y de zonas de P4 y demás, ha sido motivada por los informes ambientales. En la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, celebrada en diciembre, en el que este tema quedó encima de la mesa, tenían los informes favorables de URA y de biodiversidad. Los tengo aquí. O sea que todos esos informes están hechos. Y si no está aprobado provisionalmente este documento, este PAT, que no es el polígono, es un documento distinto, porque además es un proyecto impulsado por Diputación, porque el marcar o vamos a decir, el planificar las carreteras a efectos del plan rector lo tiene que hacer siempre Obras Públicas de Diputación. Si no está aprobado definitivamente es porque en la Comisión de Ordenación del Territorio de diciembre, a petición del Ayuntamiento de Mújica y de Guernica, quedó ese tema encima de la mesa. Pero los informes técnicos de URA y de biodiversidad son favorables. El del patronato era anterior y si se ha modificado el proyecto ha sido a instancias del informe preliminar de evaluación de impacto ambiental del Departamento de Medio Ambiente. O sea que es que la definición actual de esos accesos ambientalmente es muchísimo menos impactante. Y se ha podido llegar a hacer esos cambios no tanto solo por el acceso al polígono, sino por las distintas conexiones que habría a posteriori. La solución que se ha dado en este momento permite todas las posibles alternativas
a futuras variantes que se acuerden con el Ayuntamiento de Mójica, o sea, no condiciona ninguna, da cabida a cualquiera de ellas y en este momento tiene todos los informes. En cuanto se cuente con se vuelva a pasar por la Comisión de Ordenación del Territorio con los informes que ya son favorables y se apruebe, se contestarán las alegaciones, se hará la aprobación provisional, tendrá un informe definitivo de impacto ambiental que, como se han cumplido todos los condicionantes, va a ser favorable y ya estará, esa parte estará cerrada, pero que aunque en principio pueda parecer que había mayores desmontes o demás, desde luego, desde el punto de vista ambiental, genera muchos menos impactos. Ese ha sido el motivo, ha sido por motivos ambientales por los que se ha modificado. Es un acceso mucho menos impactante que el anterior. Esos son, sin más, por aclarar. Está bien. Yo, de todas formas, y aquí termino, es decir, como hemos dicho, todo el tiempo que lleva, que son más de 12 años, resulta que en 12 años ahora se han dado cuenta que medioambientalmente este acceso es mucho mejor y todo ese tipo de cosas, porque dices, ha pasado tiempo, que me parece bien, si tiene que ser así. Yo solamente os voy a decir lo que me contestó el técnico, que también pertenece al Consejo. No voy a decir el nombre, porque eso... Cuando yo le pregunté a ver si cumple con los P4 y tal, dice que sí satisface la alternativa del patronato, que luego en ordenación del territorio se dijo que el patronato todavía no ha dado el informe correspondiente, pero bueno, ya dará. Y dice, la obra es costosísima, dado que el viaducto se ubica en un lugar tan alejado, pero todavía queda mucho trabajo, expropiaciones, estudio de detalle, 2 años, y ver venir ya que los papeles tardan mucho tiempo. Esa es la contestación que se me dio en el mes de noviembre. O sea que esto puede ser el rosario de la aurora, que puede, pues sí, 2 te dice, y luego puede ser, ver venir, ¿no? Y los costes son inmensos, y sabemos la situación económica, y aunque el SPRI tiene el 51%, ¿no? Pues con la situación económica que hay, si son tan elevados los costes, pues veremos a ver qué esfuerzo puede hacer el gobierno vasco. Y luego sabéis que la Diputación tiene también el 25%, el 24,5% y el resto de los ayuntamientos. O sea que veremos a ver si eso tiene esa solución, aunque sea la idónea o la ideal o la perfecta. Y eso es lo que se me dijo en el mes de noviembre. Entonces, bueno, yo espero que haya una buena solución y que al final que se llegue a un acuerdo entre todos, como bien habéis dicho antes, el próximo martes, y que esto ya se ponga en la vía y que empiece a funcionar. Y que luego ya no haya esas trabas económicas, porque sabemos la situación económica que existe en el Ayuntamiento, en las Diputaciones y en el Gobierno. Beraz, mai gainean gelditzen da, PNV udal taldearen mozioa, eta horren ondorioz erantzuna. EAJ PNV udal taldearen izenean aurkeztutako mozioa. Bueno, guk oingoan aurkezten dugun mozioa Olentzerori buruzkoa da, eta Gernikan gure ustez, jente askoren ustez, zelan ospatzen dan Olentzeroaren jaia, Olentzeroaren irudia eta udalaren esku hartzea hor, eta ia konpontzen dugun hori eta normalizatzen dugun modu batera edo bestera. Bueno, mozioak arrazoitzen duguz, eta arrazoi bideekin hasiko naz, gero mozioa 2 puntutan oinarritzen da. Bueno, arrazoi bidea. Gizarteak elkarbizitzan aurrera pausuak emotea eskatzen eban eta eskatzen dau. Urte honetan, udaletik aldarrikapen asko eta desbardinak eztabaidatu eta onartu egin duguz. Presoen egoerari buruzkoak batzuk, biolentziaren erabilera gaitzetziz beste batzuk, biktimekin elkartasuna adierazten eta biolentziaren erabileratik sortutako egoera desberdinen ondorioei buruzkoak bebai. Honen artean, presoen eta zenitartekoen eskubideen aldekoak bebai. Aipatutako guztiak politikaren alorrekoak dira eta eremu honetan egindan eta egingo dan laneko etorriko jaku. Honegaz guztiagaz ados gagoz
eta hau hola ondala frogatzeko, badaude ebazpenak, akordioak eta gestio ugaria dagoz lekuko. Baina Gernika Lumoko herritar askoren elkarte batzuen eta batez be Gernika Lumoko familia ugarien eritziari eutziz, gure uribilduan kulturekintzetan jaietan eta sustraituri dagozan herri ohituren erabilera partziala eta propagandarakoa arazoa dala salatu gura dugu. Batez be, abenduaren abenduaren 24ko Olentzeroaren eta bere inguruan antolatzen dan jaialdiaz ari gara. Gure ikuspuntutik ez da inondik onargarria Olentzero pertsonaia herrikoaren erabilera politiko eta alderdikoia, eta are gutxiago gizartean zabalduta dagoen mezuari atxikitzen bagatzakoz. Hau da, Euskal Herriarentzat garai berri baten murgilduta gagozala. Hori gertatu da Gernika Lumon abenduaren 24an pasealekuan. Olentzeroaren jaia eta pertsonaia zentzu bakarreko politikaz jantzitako eta alderdikeria kutsuko aldarrikapena egiteko erabili izan da. Are grabeagoa aldarrikapen horretan umeak eta familiak erabili izana. Egoera hau oso larria da. Kalejiran antolatzaileek banatutako pegatinak, udal langileek kioskoa pasealekuan jartzerakoan ipinitako pankarta, eta jaia iragartzeko kartela ikusita dena erabilera okerra. Baina guretzak, larriena, Olentzeroaren gana esenatokira joia zan ume guztiak, berarekin argazki bat ateratzera, derrigortuta egozan, atzeko aldean jarritako 9 presoen argazkiak eta izenak argazkian hartzen. Ez egoan beste alternatibarik, argazkiatara edo jaialdean parterik ez hartzea. Eta burura jatorkun galdera hause da. Ez ete daukie gure herriko umeek eta euren familiak eskubiderik manipulatu bako Olentzeroa abenduaren 24an izateko. Gernika Lumon, jende asko dago, ez dagoana gure euren seme alabak presoen argazkiekin derrigorrez ataretea, eta eskubide osoa daukie hori errespetatua izateko. Asko gara, ez duguna nahi, olako oroitzepanik izatea gure etxeetan. Olentzero ez da inoren ondare partikularra, jaialdi hau ez da talde batena, ezin da aldarrikapen politiko kutsurik izan. Jaiaren 100% udalak ordaintzen dau eta diru publikoen erabileran printzipio bat da nagusi. Antolatzen da ekintza, zabala, anitza eta herrikoia izan behar dela. Gure ustez, bai umeek eta familiek gehiago merezi dabe. Eta hau da, hain zuzen mozio honegaz Gernika Lumon aginten dagoen gobernuari eskatzen deutzaguna. Olentzeroaren jaia publikoa izatea, danak parte hartzeko modukoa. Hau gauzatuz gero, danok atarako ginaki irabazle, geure gizartea normalizatzen joango litzateke, anistasunaren eta desberdintasunaren errespetuan aurrera egin, eta gainera gizartea eraiki eta sendotu egingo geunke. Herri modura hasteko bidean. Udalerriko gobernuak jai honen inguruan danok eroso sentitzeko eskubideak errespetatu behar dauz. Eta jai horretan herritar guztiek parte hartzeko baldintzak bermatu. Hau guztia kontutan izan da, osoko bilkuran onartua izateko mozio hau aurkezten dugu. Mozioa, eta honek dira puntuak proposatzen direnak bozketarako. Lehenengoa, urrengo urteei begira eta 2013 urtean hasita, Olentzeroaren jaiari eta pertsonaiari aldarrikapen politiko, sozial edo alderdiko ikutsurik ez jako emongo. 2. Udal korporazio honek jai hau diru publikoekin finantzatzen danez, helburu hori lortze aldera beharrezko litzakezan neurriak hartuko dauz. Bueno, hau da planteatzen duguna, eta gureko nukera azalpen harin bat emon erderaz, baduzelako jente asko ez dauen ulertzen, eta uste dugu, bueno, arazo hau apurbet gugaz konpartidu eitzen dabelako. Zeguk hau aurkesterakoan, batez be, elkarte batzuk zuzendu dira gure gana, eta bestalde batetik herritar asko bebai kalean. Eta bueno, jakin badakigu bebai, herritar askok ez dauela parterik hartzen,
ez kalejiran, ez basilekuan, ez dauzelako ados erabilera horregaz. Eta kasu askotan, beste herri batzuetara jaten dira bebei. Bueno, la sociedad demanda y demanda pasos en la normalización de la convivencia. Son muchas y variadas las reivindicaciones que hemos hecho desde el Ayuntamiento de alguna manera para denunciar la situación de los presos, reivindicar sus derechos. Aquí hemos tomado acuerdos también en el sentido de solidarizarnos con las víctimas de la violencia, en un sentido, en otro, y muchas han sido, al fin y al cabo, las resoluciones, los acuerdos y las votaciones que hemos hecho en este sentido, ¿no? Y todas ellas nosotros las tachamos como positivas. Pero claro, todo eso, ¿dónde entra? Entra en el plano político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en el plano político pensamos que se tiene que dar la solución a este problema también, al problema de la reivindicación de los derechos de los presos, tanto de los presos como de sus familiares también. Claro, lo que no es admitible, de alguna manera, es que la figura del olenchero sea utilizada para esto, ¿no? Lo que aquí hacemos de reivindicación, de recoger un poco el sentir popular, que eso sea trasladado a la calle y actos populares que, claro, nosotros en el terreno político sí podemos debatir ideas políticas. Lo que no es de recibo es que en actos populares, y sobre todo donde toman parte los niños, y los niños son los protagonistas, se haga una utilización partidaria, porque es de parte, de una parte, no partidista, sino partidaria y unívoca, pues de la fiesta del olenchero, ¿no? Yo creo que si estamos dando pasos en la normalización, de alguna manera tenemos que dar pasos también en la normalización de actitudes y de este tipo de actos en el pueblo también. Y, claro, a las familias hay unos, pues porque somos diferentes, pensamos de diferente manera y la sociedad al final es plural. Algunos estarán de acuerdo con que el olenchero se utilice para reivindicar. Cuando me refiero al olenchero, me estoy refiriendo a otra fiesta popular también que ya denunciamos aquí en pleno y que no descubre nada, que es la fiesta de San Juan, la hoguera de San Juan. Pues habrá gente, habrá familias que de alguna manera estén de acuerdo con que el olenchero sea un olenchero reivindicativo. Pero es que el ayuntamiento tiene que velar, y todos nosotros tenemos que velar, sobre todo cuando se hace con fondos públicos, que la figura del olenchero no sea utilizada de alguna manera, que sea una figura aséptica, que sea una fiesta, y que sea una fiesta sobre todo para los niños, y no es de recibo, como ha ocurrido este año, que aparezcan las fotos reales de los presos detrás del olenchero, de tal manera que, como ocurre con los Reyes Magos, y en los Reyes Magos no se politiza de esa manera, como ocurre en los Reyes Magos, que vemos la foto del Rey Mago con el niño en el alcho, y no vemos nada, ninguna reivindicación política atrás. Con el olenchero no pasa eso, y es triste. Y si queremos dar pasos en la normalización de la sociedad, entendemos que en Guernica es imprescindible que demos este paso. Por eso, los dos puntos que planteamos aquí para la votación es que se le quite todo carácter reivindicativo, político, social y de cualquier tipo a la figura del olenchero, que sea una fiesta infantil, que sea una fiesta familiar, sin ningún matiz de ningún tipo, y que eso se haga para el 2003. Ese es el primer punto que proponemos. Y el segundo punto sería el compromiso del ayuntamiento, porque al final el ayuntamiento no es el que organiza, pero el ayuntamiento pone los medios para que eso se pueda organizar, dando una subvención a los grupos que organizan, y de alguna manera el ayuntamiento tiene que controlar que eso sea así, que sea una fiesta, al fin y al cabo, popular. Bainik eskaera bat, puntuz puntu bota dezakegu hau, mozinoa? Bigarrenak esaten dugu.
bigarrenak esaten dugu, helburu hori lortzeko lehenengo puntuan onartu dena, egin behar dela, udalak egin behar dagoela horren kudeaketa. Bai, ulertzen dut, guk eskatzen dugu puntuz puntu bozkatzea. Posible bada. Ez da giba. Bueno, baina, eske bat abestearekin lortuta dago, Hori zer da bai, ala ez? Zego zuzatea, eske, bat onartzen baduzu, beste onartuta dago. Ez, nik ez dut lan ikusten, horregatik eskatzen dut banan egitea. Urrengo urte begira, baina. Bueno, igual ez da baidatu behar dugu gehiago, ez dutzat zenturik ikusten. Ze bat abestarirekin lotuta doa. Ez pasu ikusten ez da baidatzeik hartzeko zu, jakizago. Ez dut ikusten, horretik ez dut uste bat abestearen osagarria da. Ez que batera doaz. Bai. Nik esateko, historio edo memoria apur bat eitzen magun, hau gitzi gora bera, oin 35 urtetik antolatzen dan geuse bada, amnistian aldeko mugimendu batek antolatzen duena, eta oin 35 urte inungo diru laguntzarik ezeban eukitzen, gero, eukibana arrakastigaz edo, emoten dakon udalak diru laguntza bat, hasiakon emoten, ikusitze, udalak olentzero alternatibo bat ipini bala 2 urtetan zier, eta ze arrakasta eukiban ikusitze bai batak eta bai bestiek, adostu zan udalagaz eta kulturtalde horregaz, ganera pentseten dut zeu egon zinela bultzatzaile, bai. Eta hori, eta talde, hor erabaki zan edo adostu zan, kulturtalde batek, beren burua aurkezten badeuen, da jai batzordiek antolatuko deuela eta bideratuko deuela olentzeron ekitaldize edo ekitaldize. Eta jai batzordien aurkezten diren bakarrak eurek izeten dire, presoan aldeko mugimendue. Orduen, eurek aurkezten dire, euren imoteiaki diru laguntzien zati bat, eta eurek dire antolatzeko hori erabakitzen da benak, zelanik antolatu eta dana. Orduen hori. Eta gero argazkizenari buruz esan dozuna, oin urtietako herritarran eskabidie da, presoan argazkizek egotie, olentzeron atzien, ze mugimendu horrek antolatzen ebalako, eta eurek eskatute eta herritarran eskaerieri onartute dauze argazkizek hor. Eta orduen horregaitzik ipintzen dire. Lehen antza, bakotxak berak atate bazen argazkizek eta gero fotografoa ipin izan organizetako. Baina hori. Eta gero esaten izen dozun hainbeste bider normalizazioa eta normalizazioana. Guri begusteko jakun ez egotie argazki bat bez. Baina eske egoeria errealidadie hori da eta orduen guk hori erreibindikeu gure dugun geuse bada, giza eskubidien aldeko erreibindikazio bat da, eta kulturtaldiek antolatzen deuen einien eta euren printzipizoan aldeko gauza bat eitzen daben einien, gu ez topentzetan garela esateko ez hori ez zeinolan edo holan ikein. Edo zen kulturtalderi emoteiako nien diru laguntzi eurek antolatzen dabe, nahi dabe moduen ekintzie. Nahi harrituta geratzen naz. Arrituta geratzen da, ez dut ezer ulertzen. Osea, ados zagoz, olentzeroagaz, olentzero reivindikatibo izan behar dela, presoen argazkiak egon behar direla, eta abar. Iozu, kultur talde batek antolatzen dauela, dudan ipintzen dut. Apareu kultur taldea, Aitor Amutiok, Aitor Amutio Arantzetak. Apareu kultur taldearen izenean. Eskatzen deu olentzerorako. Baina gero, kartelean agertzen da, herrira bai. Herrira agertzen da. Eta herrira kultur taldea da, dirudienez. Eta apareu be, talde horrek, nik ezagize beste ekintzak antolatzen duzen. Eta kulturetxeko batzordean hau, txostenik ez dabe aurkeztu, ez dakize beste ekintza batzuk antolatzen duen, baina badakit, presoen inguruko kalejira ere eurek antolatuta dago jai batzordean.
Eta badaki be parte hartzen dabela, San Juan zuetan bebai, eta hori be presoen eskubideen aldeko zera izaten da bebai, ez? Jaialdia edo jaia, hori badaki. Eta badaki bebai, diru publikoa erabiltzen dabela. Eta esango txuk gehiago, bi urtetan, azkenengo bi urtetan, Olentzero antolatzeko, 11.200 euro erabili dira. Hau da, 2011an 6.750 euroko subentzioa izen zan, ekitaldi hori antolatzeko, eta gureko neuk ez ikusi fakturak eta hori, ze udalak ipintzen deu teloie, udalak ipintzen deu kioskoa, udalak ipintzen deuz antortzak, udalak ipintzen deuz blusak, udalak ipintzen deuz txapelak, udalak ipintzen deuz horredanak. Eta zer da, kulturtaldean edo hor parte hartzen daben guztiak kobratu egiten dabe? 6.750 euro ekitaldi hortan, eta urton izen da 4.500. Oda, bi urtetan 11.200 euro. Horret diru publikoa dira. Eta udaletxea kontrolatu behar deuz. Ezin dozu esan. Ez, kulturtaldea berak nahi dauen moduan antolatzen deuz. Gu horretarako gauz, kontrolatzeko, erabilera, eta ikusten badugu, eta herritarren eskaera izen dela. Horregatik guk, beste herritar batzuen izenean, dakargu mozino hau. Horregatik, ona. Ez, herritarrak danak, ez. Badauz batzuk, minduta geratzen direnak. Eta aipatu duzuna, Olentzero eta bai, ni izen nintzen bultzatzaile, baina kultur zinegotzi moduan. Jasan ezin azalako situazioa. Eta rekazta hundi eukiban. Gero bide normalizatu baten etorri ginen, eta horregatik adostu gendun, baina ez guk eskatuta udaletxetik, zera, ekitaldiak antolatze ban taldeak eskatuta. Bi Olentzero ezin dira egon, eta ez dakiz zer, eta ez dakiz nor, bueno, eta akordiotara heldu ginen akordio batzutara. Gero ezin dutzut esan, ze ni ez nintzen egon udaletxean orduan arduradun, gero, itzine banean. Baina hori holan izen zen. Eta egoera normalizatu baten sartu ginenean orduan, bueno, normalizatu, ez oingo egoeran, baina apurbet akordiotara, Lizarra Garazi hori bili ginen, eta horren ondorio egin genduzan akordioak. Oingo egoera be normalizatzeko gauza geratzen jakuz, eta bat hori da. Eta presoen eskubideak eta horregetik hazinaz, mozinoan, lehenengo hori adierazten. Hemen, bakoitzaren jarrerak eta instituzio publikoetatik eta alderdi politikoetatik bagabiz horretan. Bagabiz horretan. Orduan, hemen hartzen direz olako akordioak eta olako reivindikazioak. Baina, mesedez, Olentzeroagaz, umiek dauzenean tartean eta derrigortu jentea, argazkiak ataratzera Olentzeroagaz, presoak atzien eukita, ez. Eta diru publikoekin gitzi hau. Ze hori, festa partikularra da. Ez da herri osoarena. Bueno, nina sartungo horregaitzen, bai esan gauze bat ez da. Guamen gauzek antolatzeko danantzako, herritar guztizientzako. Eta bueno, egoera da hau, eta gure gizarti holakoa da. Eta gogoratzenaz, ez honek gobernue bakarrik. Da arniako gobernue 4 urte arniakoak. Eurretiz ikusten baduzuz argazkizek, oina 10 urte, 14 urte, 15 urte, 16 urte, 20 urte, Olentzero, beti dekoz beran inguruen, dori argazki ikusti bakarri da, presoan argazkizek. Salbuespena da, bi egoten zirenien, paraleloak, bat udaletziena ofiziala eta beste extraofiziala. Baina, handik aurrera, adostu zanien, hortik aurrera, beti, gehiago edo gitzi hau, beti egon dire presoan argazkizek. Ez da bakarrik oingoa.
Ondo dau, ez dau, nien sartun gor ez da baidan, ni gure dut herritar guztizentzako ondo eitxie. Ez da erresa, batzutan, ez da erresa, batzutan, baina ez da nobedade bat presoan argazkiek egoti oin. Da, oin, zuk adostu zendunien, urtetxo pase dire, eta handik, oinarte, urte askotan. Beste ere bateran bida, bueno, hori, jai batzordean eta kultur sailan eztabaidatu eta nik gure dut adostasune dauden artean egotie eta aldanik eta ondoen geusek eitxie. Baina ez da nobedade bat. Urte askoko argazkile dire. Berdinak ez dira izango? Batzuk berdinak, beste batzuk ez. Hobeto datorren urterako dana maitxute baleko. Baina, amaitzeko, Amaitzeko. Ez bakarrik, Jose Mari, egoera honen berri eukidozu. Eukidozu, aurton bebai, seguribe helduiako, eta zuri zuzenduta dago, Gesto por la Pazeko jentiak be azaltzen egoera, eta ez da lehenengoz, beste urte batzutan be, zuri bialdutako olako reflexio bat, eta hemen dago jentie, hasi zana olentzero antolatzen, desde Gestoras Promistia, hori jentie da, hau, orain, esaten dauena, gitzu gara bera guk, aipatu duguna eta kalean dagoena. Hori. Bozketara pasako gara, Mozino honen aldekoak, kontrakoak, bosketari. Hasieran eskatu doti apuntuz puntu egin daitekeen, batez be lehenengo puntu ebe, ez dugu ikusten zemen esaten dago aldarrikapen politiko sozial eta alderdikoi kutsurik dekola honek, ez da, guk uste dugu presoen gaize giza eskubideen gai bat dala, eta ez deko beste kutsurik. Eta bigarren puntue batez be, hor eskatzen da kontrolen bat edo zeren bat, nik ez dakit zer gure dan eskatu honega, zer norainoko kontrola, arrazoia duzu guke diru laguntzak emoten dugu zenean edo zein talde kultural, zein kirol, edo zein gero eureki memoriak ekartzen dabez, eta hor fakturak agertzen dire, eta zelan erabili den diru hori. Ni horregaz kontrol hori noski eukidara dabela udalak zelan ez, diru publikoa diren aldetik, bai? Baina bestelako kontrolik ez dakit hemen ze gure da, izan ze guk badekogu esperientzia bat hemen jai batzutan gertatu zena argazkien inguruko zera egon zana, bai? Orduenik kontrol hori noski baietz, erabilera onarena, baina beste kontrolik ez dut uste gure eskuetan guk egin beharko gendukenik. Gure botoen azalpena, gure neban gainera, lehenengoko puntuen be, esan dudanagatik aldaketa bat egin, eskatzea egitea, baina esan duzuen ezbize batera, horregatik. Puntu bat bestarekin lotuta, eta irakurriko txuta erdeaz be, bai, que esta corporación, siendo el evento sufragado con fondos públicos, horregatik, velará por ello, poniendo todos los medios necesarios para conseguirlo, por ello, lo que se menciona en el primer apartado. Goiote esan, horregatik esan do lotuta dauzela biak. Hori da. Bueno, yo creo que ya se ha dejado bastante claro todo. Como ha dicho Begoña, aquí tenemos una experiencia donde sinceramente yo lo pasé muy mal. Tuve que ir a la Audiencia Nacional y fue por un tema de presos, por una actuación de la Archaña en Fiestas de Guernica, y no me gustaría que se repitiera cosa semejante ni con Olenchero, ni con fiestas, ni con nada. No a mí, sino a nadie. Entonces a nosotros nos daba a entender ese segundo punto que dices, que tome el ayuntamiento medidas, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, yo creo que hemos hablado claramente todos y es suficiente. Zer gaitzearen bada, bai, listo, ez? Vale.
Bueno, erreguak eta galderetara pasako gara. Nik galderetxo bat egiteko da ogasun eta ondare sailari. El 7 de diciembre del 2011 se publicó en el Boletín Oficial de Vizcaya un anuncio sobre la enajenación de bienes inmuebles patrimoniales en relación a... A ver, espera, echaron, segundo bat. Txarto Nabil. No, el 26 de julio del 2012, parkatu, La enajenación de pleno dominio de la parcela propiedad municipal en suelo urbano residencial, unidad de ejecución 158, que se supone que es, no se supone, no, es la que está allí en Mestique, la posibilidad que hay de hacer 5 chales. Se sacó con un precio, una base de licitación de 806.975,07 euros. Parece que aquello quedó desierto, no se presentaría nadie, y el 7 de noviembre del 2012 se volvía a sacar el mismo anuncio con la misma cantidad. Parece que entonces tampoco nadie se presentó. Y el 10 de enero del 2013 aparece el mismo anuncio, pero en este caso la base de licitación se baja a 722.991,09 euros. IVA excluido en todos los casos, ¿vale? Sacando los cálculos de los 15 días para presentar las solicitudes, pues el viernes pasado se terminó ya. Entonces, lo que nos gustaría saber es si ha habido alguna clase de solicitud o qué pasa con este tema. Bueno, como bien has indicado, se ha sacado a conocimiento público mediante el Boletín de Vizcaya en 3 ocasiones. Una fue en julio. Esta corporación pensó que no fueron las fechas más adecuadas para hacer la publicación porque entraba en periodo vacacional y demás. Se volvió a publicar en noviembre, quedando desierta las 2 veces. Sí recibimos interés por parte de tanto de promotores como de individuales para la compra de la parcela, pero ese interés se quedó solamente en el interés, no hubo ninguna propuesta concreta. Precisamente hoy también he mantenido una reunión con gente que está interesada en la compra, pero no tenemos ninguna propuesta con la fianza depositada hasta el momento. Hay bastantes problemas con el tema de financiación del suelo con los bancos. Paul, que está ahí, conocerá mejor que yo el problema. Parece ser que los bancos no facilitan financiación para compras de suelo, sí financiación para construcciones sobre suelo ya adquirido. Entonces, hay gente que está dando muchas vueltas al tema, pero de momento no tenemos ninguna propuesta en concreto. ¿Se va a volver a sacar en el boletín? No es necesario publicar de nuevo en el boletín. Y en el caso que no se venda, que ahora mismo no se ha vendido, los 790.000 euros que aparecían en el presupuesto del 2012, que se suponen por ley de suelo de 2/2006 de suelo y urbanismo y la norma de ejecución presupuestaria del ayuntamiento obligan a invertirlo en suelo, ¿qué inversiones se van a dejar de hacer o qué es lo que queda por ahí pendiente? Como nosotros vemos la botella medio llena y vosotros ya veo que veis medio vacía, yo creo que en breve se va a formalizar la venta. ¿Pero daréis cuenta o cómo o qué? Por supuesto, con luz y taquígrafos. Tras haber publicado ya 2 veces en el boletín, siempre que no varíen las condiciones de venta ya publicadas, se puede realizar la venta directamente desde el ayuntamiento, sin concurso. Alberto, me imagino que se
se invertirá en suelo o en inversiones, nada de gasto corriente con este dinero. El ayuntamiento sigue invirtiendo el suelo porque está pagando préstamos de suelo ya comprado con anterioridad. 790.000 euros en el presupuesto no aparecían vinculados a nada. Bueno, no vamos a hacer un partido de ping-pong, no vamos a hacer. Y como bien he dicho Alberto, este ayuntamiento, un crédito anterior a entrar nosotros y otro crédito en comprar Astra, está pagando por una compra de suelo. Eso gratis no ha sido, ¿eh? Entonces, si haces un ingreso, dices, pues estamos pagando también aquello. No se ha hecho y bueno, pues hay posibilidades porque hay gente, pero claro, ha habido gente que, como ha dicho, ha explicado bien Alberto. Yo no voy a volver a repetir. Ni nahi dut galdetu bulirik. Badeko guia mobilidadiri buruzko inkestaren, ez dakit emaitzak, zenbat inkestak jaso duzuen, zein da... Bai, bueno, esan gotzut, gaur bertan egon gara inkesta horrek eta mugikortasun plana egiten dabilen enpresakoegaz eta lehenengo zirriborro ekarri dabe. Ez dut jaso zirriborrorik, ze eskatu dutzet e-mailez bidaltzeko PDF eta botako dutzuet. Esan aldo dutzut, 285 pertsonak erantzun biela inkesta, horregaz bai akordatenaz. Jende oso pozik dago zelan ibiltzen dan oinez Gerniken, jende ez da upape pozik zelan ibiltzen dan kotxez Gerniken, Alberto be onda hor, eta badaue aldarrikapen handi bet bide gorri zaiteko. Horrek lehenengo pinzela da handizek, baina betze dute urrengo asterako ukiko dela txostena eta botako zuet segiduen ikusteko. Eta ja, pasadalez erronka hau, mugikortasun planaren inkestarena, noiz hasiko gara beste inkestagaz? 5. kontenedorerena, edo hondakinen bilketarena, ze aurton berriro atara deuz aldundiak diru laguntzak, eta ez badugu hitzen inkesta, ez da badugu ataratzen edo hartzen eroak erien bat, berriro jakin dut galdera hori torriko zala, eta erantzune peperpa eta eukidot. Kontu da, foru aldundiek atera dauzela diru laguntza bi momentu berdinen. Bata, amaitzen zen pasadan hastien, agenda 21ko diru laguntza, eta horre eri emondotzagu prioridadie, eta horre mugikortasunaren eta bidegorrien inguruko zera bat eskatu du, diru laguntza bat eskatu du, eta onja libre gauz, bigarren aiteko, eta hemendik eta irailera arte, badeko denbora eta egingo gu. Orton be, ez dugu galtzen auke. Besterik badao? Nik eskaera bat edo erregu bat edo dana dela. Bueno, segurtasunari buruzkoa, eta da gendun hau ekainean uste dut izen zala eta aurreko legislaturan bebai. Segurtasuna edo insegurtasuna ez dakite zelan. Bueno, Gernikan eta leku askotan bebai, ez Gernikan bakarrik, baina bai. Badago jentearen artean, hori, batzuk bilurra, beste batzuk bilurra pasatu izan direlako lapurketa batetik edo eraso batetik edo dana dela, eta beste batzuk bildurtuta pasatu barik, baina sensazio horrekin bebai, ez da? Eta dana da seguridadea, inseguridadea, eta bueno, udaletxean dekogun plan bat edo ez, zelan kudeatzen dire segurtasun gaiak, guk ekainean sartu gendun erregu hau bebai, bera. Eta izen zen erregu bat, bueno, ia batzorderen bat edo batzarren bat egiten dugun, jakiteko bebai zelan egiten dan arlo horretan Gernikan, ez da? Hori da, gure eskaera hori da. Eta aportatu albadugu zeo zer edo proposamenak gureko gunkez aportatu bebai. Baina, bueno, ekainetik 6 hilabete gehiago pasatu dira, eta ez dugu hori gauzatu. Eta modu batera edo bestera gure erregua da, ia konbokatzen duzun, batzar bat edo, eta gure baduzu batzordea bebai, gai honei buruz berbeitzeko, ze bai, kalean dau, eta gainera batzuk, inkluso, lapurketagaz batera, min fizikoak eukida bezbe bai, ez da? Eta, bueno, eta edatuta dago apurbet gizartean,
sentsazio hori, bai gazteen artean, nagusien artean, eta bar, ez da? Eta ez dut uste plenoan eta lehen be hori esan eban, plenoan tratatzeko gaiak diren, horregatik eskatzen dugu batzorde bat, eta hori, gure partaidetza eskaintzeko, eta partaide izateko hartzen diren neurriekin. Aurrekoan, ekainean, erregu hau egin gendunean, lortu genduna izen zen, azalpen luze bat, ez dakizer, onegaz, merkatariak, besteak, hori ez dugu eskatzen, hori momentu honetan. Eskatzen duguna da, lan egitea, kameretatik kanpo, ez da? Eta prez gauz, arlo horretan, lehenengo informazioa jasotzeko, ez daukaguta. Eta gero, aportatu aldogun neurrian, aportatzeko prez gauz bebei. Hori, erregu hori. Ia lehen bailen, konbokatzen dozun, edo alkarregaz gauzen, edo dana dela. Ez gaunke gure, hemen iniziatibak hasi plenoan mozinio bidez, eta ataratzen, ez da? Ez da logiko, gai honekin ez da logiko. Bueno, ondo dau. Nik arritxu gure dut, aldaketa asko gondi ertxantxagaz, ez da eskusa moduen. O sea, la Ertzaintza, los jefes de la Ertzaintza han ido rotando bastantes. Entonces suele haber una reunión de la alcaldesa de Munguía, Baquio, Mundaca, Bermeo, la comarca que tiene esta comisaría, ¿no? Aquí. Y ahora llevamos más de un año que no se ha hecho, pues posiblemente por eso de los cambios. Se rotaban jefes de la Ertzaintza aquí en Guernica cada 3, 4 o 6 meses, ¿no? Y ahí tienen todos los datos oficiales, claro, siempre sobre denuncia, ¿no? O alguien que han cogido por ahí. La coordinación entre la Policía Municipal y la Ertzaintza ha mejorado bastante. Eso, bueno, ya haremos la reunión con el jefe de la Policía Municipal y ya nos irá contando él. La verdad es que basta que haya un robo, uno, del tipo que fuera, o entrando en un comercio, en una casa o en la calle, pues ya genera un poco de inquietud. Y ha habido rachas donde ha habido bastante. No dices, no, pero es que allí hay más, en Munguía hay más. No, eso no vale. Que en Munguía tengan, si tú estás enfermo, que aquel esté más enfermo que tú sigues igual de enfermo, ¿no? De hecho, como anécdota, os diré que en el juramento del Lehendakari, en la Casa de Juntas, me tocó al lado del alcalde de Bilbao, de Azcuna. Hizo el comentario, dijo, jo, hoy qué suerte, hoy no ha habido ninguna la policía de Bilbao, no ha habido ninguna detención ni nada. Y estábamos haciendo un poquito, pues, haciendo tiempo a que empezara el acto. Y se le dijo, yo le dije, pues igual es que hoy han estado comiendo el bocadillo y por eso no los han enganchado. Y dijo, pues llevamos una racha increíble. Y yo creo que es bastante general. Y claro, Bilbao, como es una ciudad, pues comparando con nosotros grande, pues cuando más masa social y más gente, pues más, ¿no? Pero bueno, sí es una inquietud, yo creo que es general y yo creo que es en todas partes y en Guernica también, claro que sí. Pues ya haremos esa reunión. Bueno, beste barik, matxurik emongo dugu. Lehen ez toztazu berbetan itxita honein aprotxega. Hori trampi da, Ez, erregu galderatan gauz, ez da lengua, ez da lengua. Bideo hori erabiliot inoiz gaurrez. Bueno, ez, izen da, lengua azlotzeko, EBPN horren barriztapena dela eta euskera batzordiek, eta herri batzordie da, euskera batzordie dauka ardura hori, eta hasita dau lan horretan. Euskera batzordie batzen da, beti deialdi zabala eginda herrizeri, orduen. Esango dutzuet, urrengo batzarra dela, otsailaren 21, eta alik eta jente gehizen datorti interesaten jaku. Ze analizatu behar dugu, aztertu behar dugu herrizen egoerie. Euskerin inguruen, zelan ikusten dugun herrize, zer ikusten dugu indartu behar dela, ekintzatan eta bar. Orduen, zema eta jente gehiago betorri, batzara horretara, aberatzago izango da ekarpena. Otsailaren 1, 6:30, Korreoseko lengo egoitzan, horbeien, Baken Museoaren azpizen. Apunta agendan. Listo.
Bueno, baitzi ja, amaitxute, ez da? Vale, eskerrik asko.